Life Authority uwa ekitongore kikujunanizibwa kurinda enyamaishwa mu ihanga nagira ngo ekitongore eki kikine obuzibu bw'amaani okukira munonga obw'oburaro obw'obutabamu mu za parks eziri kukira obwingi ngu kandi n'oburumu n'obw'ebbeeyi nyingi ez'abantu okukira munonga abanya-Uganda batari kubaasa kushashura nga kuba kushikaha oshanga batine oburaro buru oshanga batakubibaasa oshanga lodge neshabanka doranka bishatu dora bishatu ziri miliyoni umuntu kwataka kikuru nashe sente zirenga kakikuru munaza kurara mu lodge kiro kimwe kimugumira umwena batazine konka kwenda kujajerata atayaye azumpaka eshemere arebe kushemeze birumu so icyo ncyo kizibwe ekihango ekitwine kandi kindi kizibwe ekitwine of course ni no kugira ngo tukatungire abantu abakwenda kutasente omuburaro obukutumushaza abantu nashi kitwita budget accommodation abantu abinji wayito umuntu kamujye ati mwintu irumwani mpaka tanto endoje otewe hoteli nata hoteli ajatunywa bararo mu hoteli yanje ndora ugunagira ngo abanya-Uganda bafireyo okutasente omuzapakezi kandi ariyo sente nyamwenzi nga kapremo narishika vits ningaki so ushange ngo tuzagira zita zamuremesa kuyija kuko cyangu kandi tukirayo nemiteka tekire yitunga abantu tukachitwara ngo ibintu byatuwarizwe ibintu byo kurambura by'abajuru tukitwara ngo ibyo by'abantu bahero ushanga tutakwemuka ninga tutakushwara kugira ngo umuntu naraga Canada ajagambire birenkore n'umuntu w'umunyangoro utakubimanya umuntu ajagambira ekirigongwa aka Eclipse Monument ejo agambire kiro nashagambire yo mpaka tegere L.Mburo ushanga umuntu watakugerato atakumenya so kugira tutekateka ngo hashimira mu gashoki ibikane by'abajuru nga ibintu nibyitu by'abana bitu nango umuntu umwe yajate niby'abana ngo wakuziye mutagwasa kuramba abona ko tubinemo hanzi ayongere yashobora muno barabe hariho obuzibu okukira munonga amhanda irikuhiti abantu mu za paka konka n'ekintu kiri kushwaza kushanga omujungu nariga heri yanga akatandika kushomesa omunya-Uganda ahaba oburungi bw'ensi yabo Bashiru ayongere yashaba abanya-Uganda kumanya ngo kurambura twine myaka konka buri muntu ashemeye kwija mpaka emuri hihi akarambura y'abantu ari sente nyingi abantu batekateka ngo kurambura y'abantu abakuruga heru abantu abamenya ko kwiyongerayo atekateka ngo kurambura y'abantu bato konka icyo kishikire imyaka yona no babwira imyaka nshavu mujali kimbura esibana shinyanja yice nyanja orya onywa ushimiro na familia yawe mugira muta umwaje mutamu mutokuna kurara it's okay watine umuringo nwo gume Rebecca Singwire urukwebembera abantu barukurambira umupaka nagira ngo ubwanyuma yo kurete ntwiga izibaretsero umupaka ezi zikongera hanyamesha izabiziri umupaka ezi cyongera hanamba y'abarambuzi patterns on their body. You look at them, you can observe that, and those rectangular patterns do not cover the whole body. They stop on their knees, and from the knees downwards they are all white. You can observe that when you look at them. And those patterns on their body look different from one another, just like our fingerprints. If you take keen interest and observe, you can at least see some features that look different from one another. You will have a look at a variety of species within the aquatic ecology or ecosystem. We have mammals. The most common species of mammals that you have a look around here are the hippos, and then sometimes buffaloes come near, and some other many species of antelopes, including the waterbucks, bushbucks, and many more. L.Mburo National Park iriyo munyabushozi Kirhura district kandi egiye ino mwanya gurukwingana kilometers bishatu nshanje abakuraga gasha kwa job kato aba Sky TV agenshonga muri Kirhura.